دما خوش به بنرین هجیر و هفته چله 2021 روزان روزا پیشمیه باید او گشتن هری سرکه و بالکشین لسرانسری جهانی رودانه محول بدن ده 20 دقیقه نوچین جهانی دجواره پیشکش بکن. دل بشارتنا تورا دومین آل ایالت جورجیا ده دموکراتان سناتوری جی به دست خستن او ده ریبریا پولیتیکای خویا ولاد ده گاوکه گرینگ به دست خستن. دل بشارتنا سناتوری 5 یال ایالت جورجیا ده نامزدین دموکراتان قزنج کرن. نامزدین دموکراتان رافیل وناک جه 5.7 لپیش بری نامزدی کمار پاریزان آ سناتور کیلی لافر به دست خستیم. دهل بجارتنا دویمین ده نامزد دموکراتان جان آصف جسادی 5.3 لپیش بری ریگبری خوی کمار پاریس دیوید پریدیوژی بسرکتیه. بوی آوی دموکراتان بشا سرکی یا کنگرس جه سنتوین بدست خستن. دما جیگرا سروکی ولید کمالا هرز دست بکاری خود کر و وکه سروکی سناتو بکوه مجلس او بوی آوی و جمارا زیده یا سناتویان بدست بخم. هجای ببرخستنی جبر دهل بجارتنا سی مجداری ده تا آلیه که نکاری باش جسادی 5 دنگام به دست بخه هل بجارتن جبو تورا دوامین خاطبو باش خستن. The House will be in order. بلی بینرین هجا هل بجارتنا لجورجیا هم ریبریا نوع دولتین یک بین آمریکا و هم پولیتیکا این کجنها و پیدوی وره مشاندن خودی رولا که سرکه بونج برکو سناتو تنی دستی کمار پاریزان دماوا او دوی چارچوبه دی دموکراتان دو خواستن دست خستنا سناتوی دجی لجورجیا دست کفتین مزن به دست بخه لهم برویه که تیمین جو بایدن او تیمین دونالد ترامپ ده هل بجارتنا سناتوی یا د 5 لایالات جورجیا پیک هاتن پیشبری هب او و جاری دموکراتان لپیشبری کمار پاریزان دست کفتیه که مزن به دست خستن و 2 کرسیان دن ین سناتوی به دست خستن ده آلیه تیما بایدن ده کوام دست بکن جا آلیه تیما بایدن ده ایالت جورجیا ده رافیل وناک کو یک جه نامزدین دموکراتان بوده هل بجارتنه ده بجدار بو لپیشبری نامزدی کمار پاریزین یه دونالد ترامپ سرکت بو لالیه کدنجی جان آصف لسرناوی دموکراتان در باسی هل بجارتنا لایالت جورجیا یجبو سناتوی ببون او ده هل بجارتنه ده لپیشبری تیما دونالد ترامپ سرکفتنه که مزن به دست خسته بوم و وی کشی ایدی لجورجیا بطایبت به هاتنه هل بجارتنه را کاریم که هری زیده چه دبون گلوی هل بجارتن چاوا پیک وره و چان گل بچن اودنگی خو بکار بینه جبو وی کی سه قناخین سرکه هاتبون دیار کرن کو یک جوان قناخان و جارکدن ولاتین جورجیای بچن با اوای که کاغذ دنگی خو بکار بینن او یک جبشین دن ین کو بکار انینا دنگام بریا الکترونیک او هر داوی جی د با اوای که ریباسا پوستا جی ولاتین لایالات جورجیا کارین دنگی خو بکار بینن او د هل بجارتنا سناتوی یا لولاد بکاربن دستکفتیه که هینا مزن ترجی به دست بخن. گرکو ام در باز قناخا دن یا تیکلداری ویه که ببین دا قناخا دن دا جی ایدی دا بجبونا سناتوی یا لایالتی هیا کو اف سناتوی جی دکوه بقاسی جی 5 بون او دوی چارچوبه در ریگبریه که زیده یا دنابرا آلین دموکرات او کمار پاریزان ده هبوم هرچی قاسی ده هل بشارتنا سی مجداری ده آلین کمار پاریزان کاری بون کو ج بقاسی 5 سناتویان به دست بخن لی ده هل بجارتن ده اجبر کو تا آلیان نکاری بو ریجا ج 5 به دست بخه هل بجارتن جبو تورا دوامین هات بوهشتن او ده هل بجارتنا 5 پیک هاتی ده و جاری دموکراتان 5 ستاندن او کمار پاریزان جی 5 سناتو به دست خستن وی هفسنگیا کو هاتی ادیل آلیه که دن روشدنا برا آلیان ده آلوستر کر بوش برکو سدمین سرکه ین وی که حبون دبی آلیه ده هل بجارتن ده بسرکفتی با آنگو سرکفتنا آلیه که هبا کو دستاناتوی ده خودی بریار بم جمارا وانج 5 زیده تر به گرکو هات هر دو آلی 5 در باز بون و دمی جیگرا سروکا ولات یا کو جالیه سروکی دولتین یک بین آمریکای نو هاتی هل بجارتن جو بایدن کمال هرزا کو هاتی دیار کرن و ده مجلس ده یا سناتوی ده دفکرنا وی ده باخ او اوی سروکی نو یه سناتوی دیار بکه او بوی آوای با آوای که ایدی اشکره دموکراتان کاری بکو
forma ango danên herî zêde yên senatoriyê jê bi dest bixin ji xwe di meclisa nûneran de careke din jê di destê demokratan de bû ev yek jê di polîtîkayên sereke yên welat yên dewletên Yekbûyîn Amerîka hem li hindir û hem jê li derve de jî aloziyekî ku heye di navbera partiyan de angoan bêjin destkeftiyên herî zêde xiste destê demokratan û demokrat wê niha ji vê yekê jî herî zêde Sûdê werbigirin. Tîma Joe Biden ya ku li eyaleta Georgiayê bi serket û di senatoyê de jî qunaxeke serkeftî bi dest xistin wê ji niha û pê de jî xwedî bandoreke herî zêde û serekebe ev bi awayeke kin li ser polîtîkayên ku ji niha û pê de û bandora wê hilbijartina li Georgia û girîngiya hilbijartina li Georgiayê bûme bi we bînerên hêjara par vekir ji xwe aloziya ku piştî vê hilbijartinê derketê di çapemeniya cîhanê de ji du heta roja îro roj bi roj ango bi daxuyanî li daxuyaniyê li ser heftên û bertekên li hemberî vê yekê jî herî zêde bitên. Piştî sed salan di dîroka dewletên Yekbûyîn Amerîkayê de di asta demokrasiyê de cara yekem tişteke bi vê awayî diyar bû. Di dema erêkirina encama hilbijartina serokatiyê de alîgirên Donald Trump ketin avahiya kongreyê di kongresê de rûniştin hate betalkirin û li paytextê qedexeya derketina derve hate ragihandin. Alozia hilbijartina Amerîka yên sisiyê mijdarê ev zêdeyî du mehane rojeva serekeya li welê de duh kongres ji bo encama zawiya hilbijartinê civiya. Hem wextî vê rûniştinê alîgirên Donald Trump berê xwe di avahiya Kapîtol a Kongresê li wir di navbera polîs û xapêşanderan de efçûn derket. Komek ji alîgirên Trump ketin avahiyê û dest bi şikandin û tev leheviyê kir. Civîna Kongresê jî hat betalkirin û rûniştin hat bidawîkirin. Polîsan bi gaza bi îsût û mertalan xwast pêşî li xwepêşanderan bigire. Her çi qas dergehên avahiyê hatin girtin, lê xwepêşanderan merdiven derbas kirin û bendên ku hatibûn danîn derbas kirin. Li ser vêyekê serokê şaradariya Washingtonê qedexeya derketina derve ragihand. Bûyer piştiya xaftina Trump ya li herêmê pêk hatin. Saziya hilbijartinê di çardê kanûnê dest serkeftina namzetê Partiya Demokratîk Joe Biden ya di hilbijartinê de ragihandibû. Rûniştina di kongreyê de jî tenê şêwazek xwe Stenbolîk heye. Lê Trump dixwast serkeftina Biden were rakirin û hilbijartin careke din pêk were û ev daxwaz bi awayekî eşkere ji cîgirê Serokê Amerîka Mike Pence kiribû. Lê Pence ev yek red kir û got ti erkeka wiya redkirina vê hilbijartinê nîne. Trumpiyê ku ji roja hilbijartin bi dawîbûyî û heta duh ku encama hilbijartinê qebûl nekirî, alîgirên xwe ji berê wan bide avahiya Kongresê sor kir û wiha got em ê qet dev jê bernedin. Trumpê bi atmosfera mîtîngê germbûyî careke din iddia kir ku wan di hilbijartinê de ji serkeftina 2016 zêdetir deng qezenc kiriye. Piştî ew qas xapêşandan û bertekan Trump li binketina xwe mûkir hat. Berêvînerên hêja ne tenê ev di dawiya saetên rojê de alozîkê Lîbikê lê kurtir bûn vê yekê metirsiyeke pir mezin bi xwe re da çêkirin daxuyanî li ser daxuyaniya hate dayîn peyamên hestiyariyê jî li alî û li welatiyên Amerîkayê hate kirin. Li gorî dema rojava dema saet bû 22:36 ji ber aloziya derketî hat gotin kesek birîndar bûye û rewşa wî giran e. Tora CNN gonav diyar nekir ragihan got jinek ji singa xwe birîndar bûye bi sedan xwepêşander çûn ser kobeya avahiya kongreyê. New York Times jî binûçeya xwe ya Spartî berpirsekî eyaletê da zanîn got di sed parêzvanên netewî ji eyaleta Virginia berê xwe daye Washingtonê. Dema saet bû 22:57 di çapemeniya welê de hat gotin jimara birîndaran giştiye 5 Koşka spî ragihan got parêzvanên neteweyî yên Amerîka ji bo dawî anînan xwepêşandanan dewriye digerin. Cîgirê serokê welêt Mike Pence ji xwepêşandaran xwest got êdî dawî li çalakiyên xwe bînin û ji avahiyê derkevin.
به درباسبوونا دەمێرە ئێدی سێنەتۆرên کۆمارپارێز ji rewşa heyî bihêrs bûn û daxwaz ji Trump kir goda wî li van xwepêşandanan bîne. Komarparêzan anî ziman got her çi qasî ew hêrsa xwepêşandaran fêm dikin, lê nabe serî li rêbazên tundiyê bidin. Wezareta Parastinê tevdîrên heyî zêdetirkirin û 1100 parêzvanên neteweyî şandin Herêmê. Berdevkê Wezareta Parastinê Jonathan Hoffman anî ziman got ew bi wezîr, kongre û nûnerên paytextê re di nava têkiliyan de ye. At this hour, our democracy is under an unprecedented assault. Serokê Amerîkayê hatî hilbijartin Joe Biden anî ziman got demokrasiya li welêt bi qasî nehatiye dîtin. Dibin êrişê de ye. Biden di daxuyaniyeeka çapemeniyê de daxwaz ji Trump kir got bikeve tevgerê ew dawî li vê dorpêçê bîne. Piştî daxuyaniya Biden bi 5 deqeyan Trump li ser hesabê xwe yê Twitterê peyamek weşand û wiha got hûn neçarin niha li malên xwe vegerin, em neçarin di nava aştiyê de bijîn. Şirketa Twitterê li ser hesabê xwe yê giştî peyamek weşand û eşkere kir got ew ê peyamên got gef û tundiyê digirin nava xwe rakin. Roja Golgel Emerîkiyan dirêj derbas dibû peyamên hişyariyê li ser hev de hatin dayîn. Serokê Şaredariya Washingtonê morêl bû ser dorpêça alîgirên Trumpiya li ser avahiya Kongreyê û weke şermeke mezin di ji welatparêzî û ya herî giring jî bê hiqûqî binav kir. Bo ser daxwaz kir got herkes di mala xwe de bimîne. Şefê polîsanê paytextê Robert Contî jî da zanîn got wan 13 xwepêşander bin çavkirine. Contî bûyer jî weke mangirtinê binav kir. Facebook û YouTubeê peyama Trump li ser malperan rakir. Tevnên civakî sedema rakirina vîdyo jî weke metirsiya domandina tundiya heyî eşkere kir. Ajansên nûçeyan got nûçeya xwe spart rêveberekî ragihand got jina birîndar jiyana xwe ji dest daye. Şefê polîsan jî birîndarbûna kesekî piştrast kirbû. Berpirsan teqez kir got wan ewlekariya derdora avahiya Kongreyê pêk aniye. Ev agahî ji aliyê endamên Kongreyê ve bi çepikan hat pêşwazî kirin. Tevna civakî Twitterê peyamên Trump ên got li ser hesabê xwe weşandî rakirin. Rêveberiya Twitterê da zanîn got ger ev bin pêkirinên ji aliyê Trump ve dewam bikin, wê hesabî wî heta demeke nediyar bidin rawestandin. Şefê polîsan careke din dayîna agahiyan li ser rewşa giştî eşkere kir got 4 kesan di dema xwepêşandanê de jiyana xwe ji dest daye û bi dehan jî hatine girtin. Herî dawî Kongreyê serkeftina Joe Biden bi awayekî fermî pesend kir. Li gorî vê Biden 306 û Trump 232 delege qezenc kirine. Rojname televizyonu û malperên înternetê yên Amerîkayê jî bi pênaseyên xwe yên li ser bûyerê helwesta xwe nîşandan çapemeniya Amerîkayê xwepêşandan bi mob a kotê wateya çetên ewan e pênase kir. Rojnameya Washington Post bi ser navê çetên alîgirên Trump avahiya Capitol Kongreyê dagir kirin bûyer bi xwendevanên xwe re parve kir. Di nûçeya rojnameyê de wiha hate gotin. Bi sedan alîgirên Trump bendên polîsan derbas kirin û ketin avahiya Kongrê. Çeteyên ku bi axaftina bihêrsiya kêfxweşiya Trump hatin avahiya Capitolê dagirkirin. Ji rojnameya herî binav denk ya welat New York Times li ser vê malpera xwe ya înternetê bi vê sernavê bûyer bi xwînerên xwe re parve kir. Rojnameyê diyar kir ku bi êrişê re dengdana hate rawestandin û Mike Pence û xwînerên zagonê ji avahiyê hatine derxistin. Televizyona CNN jî kêlî bi kêlî rewşa li ber avahiya Kongreyê dişopand got çeteyan paytexta dewletên Yekbûyîna Amerîkayê dagir kiriye. Belîbînerên hêja piştî dagirkirina İngilîzan ya zêdeyî 200 salan welatiyên dewletên Yekbûyîna Amerîkayê yekemîn care şahidiya dagirkirina avahiya Kongreyê dikin. Ji dervê rewşa şer Kongreya Dewletên Yekbûyîna Amerîkayê yekemîn care rastî êrişeke bi vî awayî têm. Li gorî agahiyên di malpera Senatoya Dewletên Yekbûyîna Amerîkayê de herî dawî avahiya Kongrê piştî serxwebûna xwe ragihandî bi 6 salan rastî êrişeke bi vî awayî hatibûn. 1812-1814 piştî Amerîka dişerî bi İngilistanê re bi bindike ve İngiliz bajar dagir dikin. İngiliz dema 1814 berê xwe dan paytext Washingtonê avahiya Kongrê û sembolên welat şewitandibûn.
با آگری کو درکتی را تواهی آواهین پایتخت دما دشاوتین باران ادباری کنگره جشاواتی پاراستمو. سروکی دمیگی والید جیمز مادیسون بریار دابو کو کنگره جبو دمکی ببه هوتلا بلودگست تاوی آواهی جهف کتبو لیخباتین دستوری نهاتن راوستاندن. پشتر کنگره ده 1819 ده به کورین کاپیتال کو هاته بناف کرن هاته آوا کرن او جبو دمکی هاته بکار آنین. پشتی پروژه که مزن آواهیا بریا سنت او مجلس نونران هاته چه کرن ایدی خدمتا کنگره کر. دمکو اف یک لناوا امریکای رود دال سرانسری جهان جی ماتمای بونه که پر زیده هبو به قاسی واشنطنی مترسیل گلک ولاتین دنجی هبو انگلیستان، آلمانیا، ایتالیا، فرانسا، ترکیه، اسپانیا او بدهان ولاتین دن داخوازا خمساری لخوا پیشان دیران کرن سازی او ریخستن جهان جی به فکار او بویر شپاندن. لسرانسری جیهان ایریشا آلیگرن دونالد ترامپ یا لسر کنگرس به اندیشه ها تماشا کرن. جپار زمین آسیا، اوروپا، امریکا سازی و ریغستن نامنتوی داخویانی هاتن داین. سرک وزیر انگلستانی بوریس جانسون هلوستا ولات خویال سر بویران اشکره کرد. جانسون دیار کرد گو دور کرنا ارک سروکاتیب آوای که آشتیانه خودی گرنگیه که جیانیه. بوریس جانسون ابویر وکه جه شرمه نیشان کرو گوت ایدی انجام هل بجارتنا هیی بپجرینن. وزیر کاری دروی آلمانیا هایکو ماس دخوازب جه آنینا دموکراسی کرد. ماس گوت داویل بن پیکرنا دموکراسی بینن. Alors que se tenait une session du Congrès américain devant confirmer la victoire du président Biden aux élections de novembre 2020. فرانسا جی بگوتنا ایریشکل دیجی سازین امریکا ایریشکل دیجی دموکراسیه هلوست نشان دا. سرک وزیر ایتالیا جوزپی کونتی جی گوت تندی با آزادی و دموکراسی را نگنجه باوری من به هزا سازین امریکایی تی. سرک وزیر اسپانیای پیدرو سانشز هرچه قاسی آنی به زمان گو او به دموکراسی الامریکای باورن لیدی سافکارن خوا آنین زمان. نونر بلند ایکیتیا اوروپای خواسته بولیجی بویر بلدشی دموکراسی امریکای ایریشا کوسانه هاتیه دیتن پینا سکر بوریل داخوازا ریزگرتنا لانجامین هلبیجارتنه کرد. سکرتری گشتیه نیتوی یانس ستولتنبرگ جی ماتماینا خوش بویر نوشارد. ستولتنبرگ دیار کر گو دیمن جو واشنگتون مروف شوکد که. وزارت درویا ترکیه جی دیار کر گو او بفکار بویرد شوپینن. روسیا و ایران جیب داخویانین گو وکت نازی خواب دموکراسی الامریکایی بکن فکارن خوا آنین زمان. بالیوزخانه امریکایی یا لخورتمی راگهاند که سودانی لحفکرنا ابراهام به دولت یکبوین امریکایی را امضا کردیم. لگوری بالیوزخانه امریکایی یا لخورتمی سودانی ده چارچوبه باشکرنا تکلیم به اسرائیل را دو با آوائی که فرمی تبلی لحفکرنا ابراهام این به دولت یکبوین امریکایی را بوم. آژانس نوچان افرمیا سودانی راگهاند که لحفکرن ده سردانا شانتی حکمت امریکایی بسرکشا وزیر گنجینه ستیفینا مانچین ده هاتی امضا کرن. لگوری آژانسی وزیر عدلیه سودانی نصر الدین عبد الباری لحفکرن به وزیر گنجینه یا امریکایی را امضا کریم. ده توباران حسیان آل دجی جنگها لباشوری روش آوه یمنی ده جن او زاروک دناف ده 7 کس بریندار و 6 کس جیمرین. آژانس نوچان یا فرمیا یمنی کو آگاهی نخواد سپیره چافکانیه که هرمی راگهاند کو کما حسیان دو حریما هیمه یا لروشلات تزی یا دبن کنترولا خود دور پیچ کریه بچکن گران توباران کرد. ده انجام توبارانی ده زاروک دناف ده 6 کس مرن و 7 جیم بریندار بون. لگوری همان آژانسی اندامین کما حسیان بسر 18 مالین لحریمی ده گرتن و 2 مال تقاندنه. هر وها ببیر خست کو جبرتو بارانا دجوار زرار گهشتیا مالکی گلک مالان. راجنامه شاریه حریمی راگهاند کو پشتی شنین حریم او حسی به هفکتنه کمین حسیان بچکن گران
êrişê herêmekirine di encamê de gelek sivîl hatine kuştin û birîndar bûne. Berêbînerên hêja bûye rûgeşadanên herî serke û balkêşên li cihanê me hewda di 20 daqiqan û çên cihanê de ji we re pêşkêş bikin heta roja şemiyê bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û baxtar bin.